Tenin'aina, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Ekiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Ekiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Ekiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Filazantsara nosoratany Jaona toko 7:20. Ninanasan'i Jesosy ny tongotry ny mpianany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taloha amin'ny andro firavoravona tamin'ny Paska, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny iray, ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Ary mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva, ary Jodasy Iskariota zanak'i Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatry Jesosy koa fa ny iray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa no iverenany, dia nitsanga niala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany, ary naka lamba famaohana ka niskinana. Ary rehefa vita izany dia nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famaohana izay niskinana. Dia nankeo amin'ny Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy, "Tompoko, ianao va nasa ny tongotro?" Jesosy namalika anao tamin'ny hoe, "Izay ataoko dia tsy fantatrareo ankehitriny, fa fantatrareo rahatr'izay." Fa hoy Petera taminy, "Sanatria raha nasa ny tongotro ianao." Jesosy namaly azy hoe, "Raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko." Dia hoy Simona Petera taminy, "Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa." Fa hoy Jesosy taminy, "Izay efa nandro tsy mila ho sasana, afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa, ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra." Fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany no nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Ary efa voasasa ny tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray, dia nanao taminy hoe, "Fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe ho mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izao, tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo, mba anaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andefy lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho ny maniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra nareo raha manao izany. Tsy milaza anareo rehetra aho fa fantatro izay novidiako, fa mba hatateraka ny soratra masina hoe, izay homana ny mofoko no nanangana ny ombelahin'ny tongony hamely ahy. Hatramin'izao dia nilaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga, fa izao no izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irahiko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy." Ny nanondroany Jesosy izay hamadika azy sy ny nialan'ny Jodasy. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nangororo ny fanahiny ka nanambara hoe izy, "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy." Dia nifampijery ny mpianatra ka nieritreritra izay iray nolazainy. Ary nisy mpianatra anankiray nipetraka ninona teo anilan'i Jesosy dia ilay tiany Jesosy. Simona Petera nanatsika azy ka nanao taminy hoe, "Lazao izay izy." Ary raha mbola nipetraka tahaka izany izy dia niraika ao amin'ny tratran'i Jesosy ka nanao taminy hoe, "Tompoko, iza moa izany?" Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, "Ilay omeko ny sombokanina lemako no izy." Ary efa nolema ny sombokanina dia noraisiny ka nomeny an'i Jodasy zanak'i Simona Iskariota. Ary manaraka izany no nidiran'ny Satana tao aminy, ka hoy Jesosy taminy, "Izay ataonao dia atao faingana." Fa tsy nisy tamin'izay nipetraka ninona nahalala ny antony nilazany izany taminy. Fa nataony sasany fa satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazany Jesosy taminy hoe, "Vidio ny zavatra ilaintsika amin'ny andro firavoravona, na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo." Ary efa nandray ny sombokanina izy dia nivoaka niaraka tamin'izay, ary efa alina ny andro. Ary tamin'izay, no nefa nivoaka izy dia hoy Jesosy, "Ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy."
Andriamanitra kosa hankalaza azy amin'ny tenany, eny hankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay alehako tsy azonareo aleha, dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia mba hifankatiavanareo, eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Hoy Simona Petera taminy, Tompoko, akaiza moa ianao? Jesosy tamaly hoe, izay alehako dia tsy azonareo anarahanay. Tsy azonao anarahanay ankehitriny fa anaraka ihany anao rahatr'izay. Hoy Petera taminy, Tompoko, nahoana ny tsy mahazo manaraka anao ankehitriny aho? Na ny aiko aza dia afoko noho ny aminao. Jesosy namaly hoe, ny ainao va no afony noho ny amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, tsy mbola misy akoho aneny mandra-pandahana. Tsy mbola misy akoho aneny mandra-pandahanao ahy intelo. Alléluia. L'Évangile selon Jean, chapitre 13. Célébration de la Pâque. Jésus lave les pieds de ses disciples. Au nom de Jésus. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » La trahison de Judas dévoilée. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres.
Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Dernier entretien et discours de Jésus avec ses disciples. Question des apôtres Pierre, Thomas, Philippe, Jude. Instruction, consolation et promesse. L'amour fraternel, l'envoi du Saint-Esprit, la paix de Jésus, le cep et le sarment, la haine du monde, les persécutions, la tristesse changée en joie, le revoir, les adieux du départ, foi des disciples. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Alléluia. Das Evangelium nach Johannes, Kapitel 13. Im Namen Jesus. Vor dem Fest aber der Ostern, da Jesus erkannte, dass seine Zeit gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie hatte er geliebt die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, da schon der Teufel hatte dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben, dass er ihn verräte, und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, stand er vom Abendmahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, hob an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, damit er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus und der sprach zu ihm, Herr, sollst du mir meine Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, werde ich dich nicht waschen, so hast du keinen Teil mit mir. So spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts denn die Füße waschen, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste seinen Verräter voll, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Da er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er wieder seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach abermals zu ihnen, wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Meister und Herr und saget recht daran, denn ich bin es auch. So nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel größer denn der ihn gesandt hat. So ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr es tut. Nicht sage ich von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden, der mein Brot isset, der tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich es euch, ehe denn es geschieht, auf das, wenn es geschehen ist, ihr glaubt, dass ich es bin.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, so ich jemand senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Da Jesus solches gesagt hatte, ward er betrübt im Geist und zeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ward ihnen bange, von welchem er redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische saß an der Brust Jesu, welchen Jesus lieb hatte. Dem winkte Simon Petrus, dass er forschen sollte, wer es wäre, von dem er sagte. Denn derselbe lag an der Brust Jesu und er sprach zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihm. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Das aber wusste niemand am Tische, wozu er es ihm sagte. Etliche meinten, die weil Judas den Beutel hatte, Jesus spräche zu ihm, kaufe, was uns Not ist auf das Fest, oder dass er den Armen etwas gebe. Da er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Da er aber hinausgegangen war, spricht Jesus, nun ist es Menschensohn verklärt, und Gott ist verklärt in ihm. Ist Gott verklärt in ihm, so wird ihn auch Gott verklären in sich selbst und wird ihn bald verklären. Liebe Kindlein, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wo ich hingehe, da könnet ihr nicht hinkommen, sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Spricht Simon Petrus zu ihm, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir nachmals folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, solltest du dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal habest verleugnet.